Bizim bugünkü efirimizde boyle haberler. Kırım'da Kırım Tatarı yakalandı. İşgalci mahkeme Hizbut Tahrir davasının şikayet arizasını kanatlendirmedi. Суд ненадлежаще подготовил дело к апелляционному рассмотрению. Kiev Евровидение 2017 yarışına hazırlık koruyor. Selam aleyküm, efirde zaman bugün martının 29'ı ve Kırım işgalinin 1126. günüdür. Studiyada Muslim Umerov çalışmakta. Kırım'da maskalı insanlar Kırım Tatarını kaçırdı. Beli Aladilovna Ahmedjitteki işgalci yukarı mahkemenin binası yanına tuttular. O vatandaş faali mahkeme oturuşlarına dinleyici olarak geldi. Advokatlarının aytkanına göre o işgal altındaki Kırım'ın Tahkikat Komitetinin idaresinde buluna. Ona hakimiyet vekiline karşı zorbalık kullanılması ile kabatladılar. Bundan evvel tahkikatçılar Adilov'nu telefon vasıtasıyla çağırganıdı ama o resmi celpname olmasa gelmeyeceğini bildirdi. Dokumenты. Aytınız, kimsiniz? ФСБ. Kameramını taşladınız. Kaçırasınız onu belkim. Рад olunuz, kaçırmayıq. Kayda alıp ketesiniz, aytınız. Полиция olğanımızını ayttık da. Нет, а документы не показывали. Вы выбили мою камеру. Ya vesikalar göstermediniz, kameramını alıp taşladınız. Kaçırу şartları polisiyalarga baskı yapmağa tırışkanını bildirdi. Ular Adilov'nen bağlı ariza bermege keldiler. Kaçırу vaqında bildirgen faallerge parmak izlerini berip, tükürçüknü teşkürüvge bermege teklif etildi. Ularının telefonları da bakıldı. Polisiya ariza berilmesi için bu talaplar standarttır deb bildirdi. Bu şart değildir. Teşkürüvden geçmege gelmedim. Men anda kabatlı olarak gelmedim. Benim şeref ve itibarım aşılana. İşgalci mahkemesi Hizbut Tahrir davası apus muddetinin uzatılmasından berilgen şikayetini reddetti. Sözde Kırım Yukarı Mahkemesi Rusya'da yasak etilgen Hizbut Tahrir teşkilatında iştirak etmesi ile kabatlangan 5 Ahmedjitlinin davası boyunca kararını deniştirmedi. Mart 7'sinde işgal edilgen Ahmedjit'nin Kiev rayon mahkemesi bu davanın mabüsleri Emil Cimadinov, Uzir Abdullayev, Timur Abdullayev, Haydar Salidinov ve Rustam İsmailov'nın apыс muddetini iyun 11'ine kadar uzatkan edi. Допустим, социальные связи. Kabatlanganlarının içtimai bağları, birinciden balalarının sayısı, Uzer'nin 4 balası, Timur'un 5 balası var, diğerlerinin 3 balası var. Mahkeme balalarının sayısını kormay ve kaydetmey, ailevi vaziyetini evli bekar mı kaydetmey. İşgalci mahkeme siyasi mabus Emir Usinkuk'un advokatı bergen şikayet arizasını kene reddetti. Ahmedjit'nin sözde Kiev rayon mahkemesi Alexey Ladynin'nin mahkemenin dava malumatlarının foto resimlerini çıkarmak yasağından bergen şikayetini kanatlendirmedi. Advokat işgalci mahkemenin kararından şikayet edeceğini aydınlattı. Mahkeme öz kararının tahkikat sırrı deb belgiledi. Ne için kolunyan ya basmasının yazması mümkün, lakin foto çekmesi mümkün değildir. Busı men için büyük bir sırdır. Meclis reisinin muavini Ahtem Çigoz fevral 26 mitingini idare etmedi. Bunu şahat Rustem Ennanov bildirdi. O başkalarından beraber Ukrayna toprak bütünlüğüne kol tutmak için Kırım Yukarı Şurasının binasına geldi. Ennanov emayının diğer şahatları gibi miting barışık şekilde geçirilgenini, ama Rusya'ya kol tutkan miting vekilleri tarafından provokatsiyalar başlaganını ayttı. Şahat birisi miting iştirakçilerine bir emir bergenini görmegenini bildirdi. İşgalciler Ahtem Çigoz'unu 2014 senesi fevral 26'sında Kırım parlamentinin binası yanında kalabalıklarının teşkil etmesiyle kabatlay. Şahat Ahtem Çigoz'unu korgenini ayttı. O Rifat Çubarov'nen beraber azbar içine kirgen edi. Lakin Çigoz bir işaret göstermedi, emir bermedi. Meclis tarafdarlarının bir gizli işaretleri hiçbir vakit olmadı. Kabat ise bunu kaydetti.
секретных Илме Умеров вяхтем чигос Крым-татар милли меджлисны кележек сене Нобель барашық мөкефатына намзет костермеге чығырдылар. Бұ ақында меджлис рейсін муавинлері Украина халық депутатларына япқан мұражатларына айтыла. Оны Илме Умеров Фейсбукта дәржетті. Муэлифлер бұ тәшібіске Авропа ве Америка қошма штатлары да қол тұталар деп үміт әте. Кечкен сене апрель айында Русия контроль еткен Қырым юқары махкемесі ишғал алтындаки ярмадада меджлис фалиетіні ясақ еткен еді. Yarım yıl geçti meclisin yasak etkenlerini ve ekstremistik teşkilat dep tanılganına. Kırım içinde şimdi küreşmek çok kıyın oldu ve imkanlarımız pek az kaldı. Ama gerçekten de Nobel mükafatına nail olsa meclis gerçekten de daha çok imkanlar yaratmak mümkün edi küreşimiz etrafında. Қырымда ғайыпылған Энвер Авушның жеседі тапылды. Курман районының Янычымбай, яни Коренное көйінің жеварындaki орманда март 18-інде ғайыпылған Сейітлер районының Дрофина көйінің 54 яшында сакинның жеседіні тапқанлар. Қырым-татар ғұнылелері Авушны бір қач күнден берлі қыдырайды. Еркекнің туғанларыны оның екінші группа сақаты олғанını айтып, ят инсанларнен субетлешмегені білдіргенділер. Украина Луцктеки Полония баш консуллығына атеш ашқанларына тапқаныны қадар Украинадаки бұтын консуллық муэссеселері чалышмай жақтары. Бұны Полония Жұмхуриетінің тышқы ишлер назерлігі білдіре. Украина президенті Петро Порошенко ақ құрыжыларына жинайетіні тақық етмеге век қабатлы олғанларына тапмаға емеретті. Бұл геже белгісіз шақыслар дипломатик темсілжілерінің бинасына гранат атыжыларындан атеш açtı. Патла вақтында бинада кімсе йоқ еді, кімсе яраланмады. Украина қавсызлық қызметі білдірді ки тақиқат патлаларының бір қач версиясыны бақа. Олардың арасында террорист ұжымы да бар. Полония Жұмхуриетіне қаршы ара-sıra Украинада yapılған провокациялар Русия үшін елверішлі ола. Бұл әрекетлер қардаш Украин ве Полония халқларының мұнасибетлеріні кергінлештірежек ве бозажақ ола. Киевде шарқтан көчіп келген ве пайтақтаки активистлер огород ресторанны блок еті. Айтылғанына көре ЛНР халық шурасы депутатының Зинаида Неденнің қорантасына айыт екен. Да чоқысы Лидия Полянская біле. Үстіне қан рәнгінде боя төкілген өтмек ве ресторанға қырышыны блок еткен табут. Ато ветеран ве Донбастан көчіп келгенлер огород ресторанны нумайыш ете. Айтылғанына көре о ЛНР депутатының Зинаида Неденнің қорантасына айыт екен. Bundan da gayrı akция iştirakçıları restorana günde kokla haçka yani çarmıhka kerdiler. Öyle hikayelerinin Rusiyeli kudlevi haber vastaları seyircilerini korkuta. Sanki 2014 yılında Slavyansk'ta Ukrayna faşistleri 3 yaşındaki oğlanı öldürgen ediler. Киевдeki сепаратизмге жеваптыр. Оғланларымыз шарқта өлдірілгенде мұнда бизнес ілерлей. Олар мұнда пара қазаналар. Инсанлар мұнда ашамаға келе. Олар бұ ер не олғанны білмейдір. Алексей Липовецкий Луганск'тан келген журналист. О Украина тарафдары олғанны үшін Киевге көчмеге межбур қала. Оның айтқанына көре Зинаида Неден Луганск'таки өтмек айдутларының башы. Onun şirketleri Lugansk'ta bütün bazarını tekil, yani monopoliya etip tutmaktağlar. Esas fikir Zinaida Nedеннің beyannamelerinden belli ola. O öz propagandasında iştirak ete ve bu bizim aktsiyamızda aksetili. Şimdi propaganda ona karşı aylandı. Biz onun balalarının restoranı o gündemiz. Ukrayna failcilerinin aytkanına göre огород Kiyev'de 2015 yılından beri çalışa. O zaman Nedен ЛНР Ziraat Sanayi Naziriyadi. Зинаида Неден өз вақтында отмекнің девлет едігіні қырсызлады. Луганск плынны запт етіп, женг вақтында террористлеріні керек олған әршейнен темин еткен еді. Зинаида Неден Украина аскерлеріне қаршы женглешежек террористлерге айлық бермеге азыр олғанны да айтқан еді.
Ресторан үшін $2 миллион фият берелер. Оның сайби Алексей ве Анна Наден, Зинаида Наденнің оғланы қорантасы. Біз сепаратизмге мади ярдым көсергенлерге дарбе урмаған жедін бастаки женг битмес. Русиядан пара төленмесі бір тарафтан, дигер тарафтан да Киевнің ортасындаки сепаратизм чоқырағына құлақ асмаймыз. Акция ярым саат бойынша девам етті. Огородның зейретчілерінің не женезе маршы, не де файлжилерінің сепаратизмге пара берілмесін шарлы чағыравлары ұтанмады. Лидия Полянская, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Евровидение 2017 ярашына қадар тахминен бір ай қалды. Шер беледиесі метро вейоларының тамир ішлеріні бақып чықмасыны девам етмекте. Тәфсилетлі мәліматлар бізім невбетті келев қамызда. Құм таш ве қалдырым ташлары құрыжылық ве тамир ішлері девам етті. Евровидение 2017 янында алған сергілеме меркезі тәртіпке кетірілмекте. Бұл ерде қалдырым олажақ, ерні қазамыз, соңыра құрыжылық япылажақтыр. Құрыжы Александр Житомир вилетінден келгенлердендір. О асфальтның ұз табақасыны қара. Лаф етмеге вақыты жоқ, іш қайнайды пайта. Спешимой, надо торопиться. Етіштірімек үшін ашыққам, yollarına батанлаштырмаға тырышамыз. Ескі асфальтны көчіріп, яңысыны төшежеміз. Меркездің сәкінлері тамир ішлеріні да евел yapmak керекеді деп шикайет еті. Шымды ашықып yol yapалар. Дигер инсанлар есе аксыне Кличконың ваделеріне ишаналар. Я полагаю, что Кличко все Мен белесем Кличко ершені тәртіпке кетірір. Евровидение гүзел кечежегінден еминім. Если может даже встигнуть, но не дуже качественно. Құрыжылық ішлеріні белгі япып етіштірірлер, ама кейфеті олмас. Мұнда чоқ инсан юре. Тоқтамай бішелер сына. Встигнуть зробити найосновніше, але Ең ісас ішлеріні япып бітірірлер, ама әлбетті Киев ләйік олғаны кебі көрінмес. Евровидение кечірлежігі қында да бір ел евелсі белі едім. Не үшін ярым ел евелсі башламадылар. Yollarının tamir işlerine yerli büdjetinden 1,5 milyard гривня ayrıldı деп kaydettiler meriyada. Musafirlerinin kelivine yollar hazır olacak деп vaat ettiler. Евровидение олмаған олса да, yollarının tamir işlerini de еп keçirir edік. Amma şimdi büyük tantana olğanı için planlarını deniştirdik. Өзен tramvayı da olacak. O Почтовая площадан Sergileme merkezine kadar қатнажақтыр. 1 майысқа қадар yollarının құрыжылық ішлері екінленмесі көзде тұтыла. Бұнен пирабер, чечеклер, тереклер ве клумбалар отыртылacak. Эльвина Тетбулаева, Эльдар Исматов, Фиасан Иминов, Заман, АТР. Бұл бізім соңки хаберіміз еді. АТР елі олыңыз көрішмек үзіре.